哈利路亚！各位爱主的弟兄姐妹，大家平安。还有老谷的长职负责人，大家平安。感谢我们今天能够在家庭做联合的特别聚会。因为我们下午呢是我们宗教教育的年末特别聚会。因此我们上午呢一起在神的圣所里一起来遵守安息圣日。那愿主耶稣将安息日的福能够赐给大家。那上午用短短的时间跟大家一起来勉励分享的道理。也就是与神同行。与神同行这看似简单容易但是却又深奥又特别的一个题目。要如何阐述，如何明白，如何能够体现，这是一门学问，也是属灵的一个功课。那也是神在世的一个要求。更是神儿女必行的一个真理。首先我们来看一段经文。我们看弥迦书。弥迦书第6章第8节。弥迦书第6章第8节。旧约圣经1091页。弥迦书6章第8节。世人耶和华已指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。这里我们看到神借着弥迦先知所讲的一段话。神指示我们何为善。这里是告诉我们说，只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与神同行。这里很清楚的告诉我们，用谦卑的心与神同行。那首先我们从圣经里头来看，要怎么样与神同行。第一个，我们来谈与神同行的心。那为什么要与神同行？这个心很重要呢？因为同心才可以同行啊。有的人虽然来到教会，心不一定来到教会。有的人在祷告，但是心不一定在祷告。所以你要与神同行。很重要的一件事情，首先的一个先决条件就是要与神同心。我们看圣经，
Dengan taku rarma anu sesio. 阿摩司书的第3章， Amo sosio ay sansio. 阿摩司书的第3章， Amo sosio ay sansio. Ayaw lumija. 阿摩司书第3章第3节， Amo sosio ay sansio no tay sanse. 旧约圣经1074页， Kaya ka sesio isem polo ngana tuyong peji. 阿摩司书3章第3节， Amo sosio ay sansio no sanse. 二人若不同心，岂能同行呢？这里告诉我们， Ini pakapanan no sesio di kanan. 两个人如果不同心Satu sa atam sa pansakarat say paru soni. 岂能同行呢？ Saman satu karat say adu makan sosial. 所以你要与神同行， Sakarat sayon minta adu makan satu kawasi. 首先必须要与神同心， Masulun paku paru cek amarat say tu kawas. 因为同心才能够同行。 Marat say paru cek anak marat say kurakan. 我们从圣经里头来看， Dikit ini raman sesio kopinenung 既 mitai. 然谈到心， Maswara guna paru cek. 那神也很特别的来指示我们， Tukupit pakapanan no kawas kitanan. 神要赐给我们一个新的心， Paprian no kawas kita hauto paru haya hanya say paru cek. 是什么样的心呢？ Masamanya paru cek okia. 当然，我们要跟神的心、基督的心要一样。 Tadi kudu ho paru cek ni kawas Kristoan. 这样的话，我们才可以明白呢神的旨意， Anak hati dah paru cek minta marat say anak maha anak kita tu na paru cek anu kawas. 这样才可以同行呢。 Anak marat say kudu rapat mendita. 圣经呢预言呢 Son no sesio ani yoking ni. 就是要将这个新的心呢要赐给我们， Sa upa lo haya paru cek paprian no kawas kita. 要将新的灵呢放在我们里面， Sa paru haya hanya lien no kawas say telingan kini itakiringan 又 kita. 要从我们的肉体中除掉这个死心。 Anak itira ho maparasawan niya ba paru haya paru cek kya ati haya paru cek ni. 赐给我们肉心， Sa pagka paprian kita ho pemisa kiringan hanana paru cek. 这是一个预言啊。 Yoking kuna son no sesio. 神透过以西结的先知呢，在36章26节告诉我们的一段话。 Makabana o no ka o chikiran hanana tini kuna chikirso sancho sio hanana swan. 36章的26节告诉我们呢， Sa tini kuna sancho sio no ni chu lokset. 神要赐给我们一个新的心， Pabrik no kawas kita ho kunyo kalaya hanana aparucu. 也就是心思还有一个理解力。 Anta wana aparucu anta ina au papa na ay naharatung. 当我们受洗的时候， Tidak ko mahal kita ni pasengli. 神愿意呢把这种新的心呢，赐给我们， Sa tidak ho ani pa hakrum ni kawas na pasengli kita to ni aparuhay aparucu. Pabrik kita. 让我们有基督的心呢。 Ang tidak ho kunyo Kristo hanana aparucu kita. 我们看哥林多前书第2章， Dengan minta tini tuna Korinto censio tainisio. 哥林多前书第2章。 Korinto censio tainisio. 第2章，请看15节、 Ay Korinto censio tainisio no chu koset. 16节。 Chu lokset. 哥林多前书第2章15节、16节。 Korinto censio tainisio no chu koset chu lokset. 属灵的人能看透万事，却没有一个人能看透他。16节。 Chu lokset. 谁曾知道主的心去教导他呢？但我们是有基督的心呐、好，这里告诉我们， Kapan ang sesio kita na ni dini. 保罗他在谈到属灵的人能够看透万事， Usa ni poro anana o kita ano dente ki anana ano ka sa asar ko pinanam ni 因 ta 为神给我们那种心呐、 Kaman ang pagriyan mo kawas kita o tiya parutsud mo kawas. 然后呢，没有人能够知道， Away mo mga kana anana tamdam. 所以一般人看不透， O ipang atamra ha tsaka ana ani asra ni nanam. 所以16节告诉我们呢， Sa itini to na julok set pakawana no sesio. 谁曾知道主的心去教导他呢？ Di ba mabana aga to no kawas ana asra ha pakawana sinilana.
啊，我们已经有基督的心了。 Sama hal kita itu di Kristo parucun 那 kita kira. 基督的心是什么样的心呢？ Parucun di Kristo sama ni parucun okia. 也值得我们来去思考啊。 Saya kira hal itu bisa diikuti kalau kita sangat radam. 谈到基督，就是主耶稣了。 Nah, di Kristo ada hal yang sama. 主耶稣在世呢，他的心思意念是什么样的？ Ini kalau di Yesus Kristo parucun kita ini sekarang sama ni punya hal dengan kita 我 okia. 们很难知道，对不对？ Cuma kapan kita utang 但是从圣经的记载啊，我们大略呢可以提出几点呢？我们看到主耶稣基督的心，他是什么样的心？ Jadi ini lama tu saya hal bahwa anak kita pun awal saat itu kalau sama ni harap jangan yang kita bapak anak kita. 我们看路加福音的第2章。 Ini kita ini tentang lokating. 路加福音的第2章 Lokating saya lisio 49节， 49 第2章49节。 saya lisio no 49 当主耶稣跟他的母亲在12岁的时候， Sa una siya sama Juni sa kahal na ang minat mira. 到耶路撒冷啊， Ini tuna Yerusalem 在 hananay. 那地方呢在教师的中间一面听一面问。 Sa itire ako tuna ayaw ni usin si ani tengil ani rizay siya sama. 耶节完呢，他们就回去了。 Mahachi to kurabi awasan hanay hawa lisin dire ni nukaito. 但是呢，走了1天的时间的路程呢，结果没有看到耶稣了。 Sa sutay karon na ano ko karon na katong mira ani nukay hawa away manunang no minat mira siya 原 sama. 来主耶稣一直留在这个耶路撒冷啊。 Kira sa neto na Yerusalem na siya sama. 后来找着了耶稣啊，后来主耶稣讲了一段话。 Sama. Di ko kahal makaya tumural suwa ay hawa kura siya sama. Man sa kura siya sama 哎 okay. 我们才知道耶稣到底他留在耶路撒冷的用意是什么。 Kira mapana kita hal manang kurang ya harap tenang ya sama al kira to itira sa itira Yerusalem. 我们看到49节， Manang ngunita itu na yonjo kiusin. 耶稣说：“为什么找我呢？ Usaha niya sama di mana kini menang ka usaha. 岂不知我应当以我父的事为念吗？” So ka mana ka usaha tatayaran maupun luama mapa tatayaran. 意思就是说，他要以父的事为念。 Sa itira na haratan ka luama mapa haratan sa pasrang niya sama. 所以今天我们同样的，我们每一个人， Kita ani masaray ko sa kananya asari 我 ka 们要与神同行， Manuman hasurun kura haru para pulung kita mabata siya sama. 就要与神同心。 Mana saya hal tuni ukawas haru anga. 我们要以父的事为念，以父的事为念。 Wama tayar ko harap dengan mita. 这样的话，我们才可以与神同行呢。 Anga harap saya hal tuni urakat mita. 因为同心才可以同行呢。 Harap saya harap saya urakat kia. 倘若我们没有以父的事为念， Anu ta hal ta hat harap na ukawas haru sa 我们就没有办法与神同行了。 Tuwa marah kurang tuni urakat mita ukawas tuasa. 所以我们要怎么样以父的事为念呢？ Sama nun mita anga ni maharap mita kia nu wama ananya tayar kia. 保罗呢，他细述了一段话。 Lapuni o suara ni boro. 我们看哥罗西书的第3章， Dengan tay tinito na purusa isyo sa tay sansyo. 哥罗西书第3章 Purusa isyo tay sansyo. 第1节、第2节。 Tay isyes tay nisyes. 哥罗西书第3章第1节、第2节。 Purusa isyo tay sansyo no isyes nisyes. 所以你们若真与基督一同复活，3章第1节， Marat tay ang puni o yes ato yes Kristo at ko lang mauli. 就当求上面的事， Itira ang ni mitang ni sarmo so kita ako kakang tayar. 那里有基督坐在神的右边。 Itira ina si Kristo itini ikaw na nukawasa marot. 第2节， Nisyes. 你们要思念上面的事，
하나님 kita 하고는 각각 하나님 아마 不要思念地上的事。 아마 하나님 사에서 하나님 하고는 사스칼 아마 好，这里很清楚的告诉我们了， 마음이 남이 그 pagkamanang sesyo 我们要常常思念属灵的事情。 나리 저는 아니 하나님 하고는 왜 이렇게 하면 我们要常常去思想教会的事情。 나리 이렇게 하나님 하고는 교회 하나님 아야 我们要常常去思念这个得救的事情。 하나님 kita 하고 사만 마키팅 어린 호기야 这个都是属灵的事情上面的事情 내게 하나님 각각 하나님 sesyo 아마 但是我们常常都在想我们的事情。 하나님 kita 하나님 kita 하나님 좀 kita 되게 사스칼 하나님 아야 所以我们都在忙我们的事， 사실 못하고 따야 我们也在烦恼我们的事情。 然后我烦恼，然后你打了打呀，我们很少去想神的事情。怪不得圣经告诉我们，我们要以基督的心为心。我们看基督的心是什么样的心呢？我们看腓立比书的第2章。 腓立比书第2章第5节。腓立比书第2章第5节。我们看到第8节。2章第5节。 你们当以基督的心为心。他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚举取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子， 就自己卑微，存心顺服。以至于死，且死在十字架上。主耶稣基督，他能够谦卑，成为人的样子，为我们服侍，成为奴仆。 sama ikitin hao kupet hao tanya ni suruh hao kuli na kutai ni uraron nita 甚至呢为我们被钉在十字架上 ikitin hao ni ma papai kini jujika 都是谦卑服侍啊。 tu samya hao oni suruh dai kupetai hao 所以我们在教会当中，我们要谦卑的，大家能够彼此服侍。 Atira ay cempe ni je sama kita ni usare ka ni ha atira an cempe ha 不管你在社会上是什么样的地位， anu jadi saskara ha manan kuli kamar an ni sei 到教会来，大家都是弟兄姐妹啊。 ni ni tu ka ha supaya弟兄姐妹你看谦卑服侍啊。 kira ha ni ba sasuru baru san minta amataya 有一次我去协助这个沙巴。 jika menguani sesu tuli ukai diri sapa 然后我就坐飞机到沙巴机场。 结果我到了机场，怎么看？到底是谁来接机啊？我还以为是年轻人呢。后来我就看到两个长老。 一个是前任的沙巴总会的总负责，一个是很资深的一个传道，被安利长老了。特地呢来到机场来接我了。哇，那个时候我真的不好意思啊。 我以前在总会上班2年的时间了，所以传道以前是总会的办事员，专门在发送这个圣礼夜刊、青年团契
还有这个宗教教义会信然后你把那个这里我圣经念报了，慢慢的会信就快好，然后说都会发到全世界等下在这里到全世界所以呢，每次接机有时候都是派我们去这个桃园机场去接机的。Aduh ila asal ko ni o rahang ni saya tua kita tahu mama ni kita dari ini hebojo ni o 桃园ni teman。这个结果我这次到沙巴来是总负责来接机的。Saya sama di Sabah o 总负责你这好收开后你怎么办？总负责开车了。berapa para kata itu untuk siapa？ 2个长老，那个是押车。这个好你要这样。那我坐在后面的。boleh apa marah？ 我都不好意思了。我这么年轻啊，竟然2个长老了来接我。而且是总负责来开车啊。所以从这里我们就可以知道，在教会呢，就是谦卑服侍。不因为什么地位什么身份但是呢，在主里都是一家人。我们都是呢以基督的心为心。我们天上的神亲自来到人世间了。称为人，称为奴仆。还被自己所创造的这些人来侮辱、吐唾沫，还把他钉在十字架上。说是极大的侮辱但是主耶稣为了要拯救我们为了要恢复我们神儿子的名分，将来我们可以得救。他甘愿来到人世间。这就是我们的主的心倘若我们有这样的心，我们就很自然的会与神同行同心才可以同行。这是第一个我们所谈到的呢，与神同行的心。那第二个我们来谈与神同行的恶。圣经里头告诉我们我们要跟主耶稣同负一恶因为主耶稣说：“你们当负我的恶。”这个是值得我们来做查考的。我们看马太福音的第11章。马太福音的第11章。29节，我们看30节。马太福音11章29节。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。30节，因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。这里告诉我们，主耶稣说：“我心里柔和谦卑。”我们要负他的恶，学他的样式，这样我们就可以得享安息了。在中东一带地方的人常用大牛跟小牛同负一恶。
然后来训练这个小牛来服劳力了。所以在这种的情况之下，这个重担呢，全在这个大牛的身上。这个小牛呢，不过是学大牛的样子。同着这个大牛呢，走走就是的啦。所以呢，这里告诉我们呢，我的恶是亲神的了。就好像这个恶呢都在大牛啊，因为那个恶这样子，小牛只是斜着走而已啦。所以我们只要学主耶稣的样式。怪不得主耶稣说你们就得享安息了。我们要与主同负一恶。就必须要呢调整自我的脚步啊。我们看主耶稣的脚步啊，我们在旁边看。大牛就好像主耶稣一样，我们是小牛啊。因为在中东他们的恶是两个连起来的。所以呢一大一小。所以这个小牛呢，就跟着这个大牛的一步一步走啊。主要我们就是要与主同行啊。也不前不后。也不离左右。走一步我们就走一步。因为我们在学主耶稣的样式啊。所以呢，主耶稣说我心里柔和谦卑啊。也就是告诉我们要谦卑服侍。就是遵行主的神的旨意啊。能够呢遵行主的托付。谦卑遵行主的真理。所以第一个我们来谈谦卑遵行神的旨意。主耶稣来到人世间没有错，他是天上的神啊。但是他自己也要遵行他所预定的旨意呢。他成为人子，成为儿子的身份来去遵行那天上天父的自己的身份。也就是说，主耶稣他是说到而且又做到的一个神。他自己也要遵行他的旨意啦。何况我们呢？所以我们看约翰福音的第4章。约翰福音的第4章。第4章，请看37节。4章34节。约翰福音4章34节。耶稣说：“我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的功。”好，这里主耶稣说了，他的门徒就告诉他了，他说：“哇，拉比啊，请吃啦！
Soalan nutrisi nila asinsia kumaan tu nila. 主耶稣说我有食物了， So dia sama ila ay kakak na aku. 是你们不知道的啦。 Semua kawan kamu kakak na aku. 所以这个门徒说，这个主耶稣不知道是不是有人给他吃了哦。 Apa tu kakak tisi nila ila ipakuli ay kakak niya sama. 但是主耶稣他怎么说呢？ Masa betul apa tahu dia 他说 sama. 我的食物就是遵行差我来者的旨意哦。 Kakak nun mau tu lah yang tu yani salam ya tu lah takwa dan tamdam. Akawas. 差我来者的旨意是谁的旨意？ Yani betul lah yang nama perusahaan dia. Cuma kalau semua yang kia. 天父是谁？ Cuma yang mama ibarat kalian. 天父就是他嘛。 Yang mama ibarat kalian hau dia sama 他 kia. 是定了一个旨意， Jadi harus tekan nama 自 perusahaan 己 dia. 要来到人世间， Ini terasa sekali dia sama 来 dia. 去拯救世人。 Orang tu tamdam. 所以他自己的旨意，他要自己遵行呢。 Karena perusahaan mereka kalian hau bila itu dah matayan. 那当做食物来吃， Kakak anen pun seorang kawas. 当做食物来去吃，然后每天都要去遵行。 Kakak anen perusahaan kawas hau tapi ambil hau mana ya di dalam itu. 今天我们每天都要吃东西嘞， Kita hau tamdam hau yang mana hau mana kita. 不吃东西啊，那个肚子它会讲话呢。 Antara teman kita sakit okey, saya boleh tiap mereka matayan. 有时候自己突然间这样的嘞，表示怎么样了？没有东西了嘛。 Bahwa itu kakak anen tiap. 所以我们每天都要吃东西啊。 Kita hau hau mana kita perlu kakak. 那主耶稣把神的旨意当做食物来吃，就是每天都要去遵行神的旨意哦。 Anu kakak anen anak kawas kuna suar ni. Patu orang yang sama suka sama. Kami ambil hau akuman. 我们还要一天吃3餐，还要吃点心呢。 Kita tambah anak hau zai na tu bukan hau ni tensin kita. 有的人点心很多呢， Rumah tensin anak hau kat bahaya. 还有零食的，还有垃圾食物呢。 Ila rumah aman hau kat anan mereka tamuno. 何况呢，所以呢，从这里我们就可以得知了， Jadi ini yang kakak anan dia anak kita tu soal kawas. 为什么要这样做呢？ Mana anan rahmat okey. 如果我们不遵行天父的旨意怎么办呢？ Anu tak apa itu kita pun harus anu sama satu. 我们就没有办法与神同行了， Satu rumah mana saya kurakan tak pun kawas. 因为我们是跟他要同父一轭， Sama hau mana tak kita hau anu tanam modal tu tak 而且要进入神的国了。 Utama ini kita harus semua ini jangan tengok. 所以我们必须要学主耶稣的样式，谦卑来去服侍主。 Kita tanam kita hau pedemak, punya sama hancempe, antara stopper punya para tu ane bataya kawas. 这样我们才可以进入神的国了。 Anu hati ni tu kata semua ini tengok. 我们看圣经哈， Ini yang tinggal man 我 sesio. 看马太福音的第7章， Mata tentai nanasio. 马太福音的第7章Mata tentai nanasio. ，7章21节， Mata tentai nanasio nisio isset. 7章21节。 Nanasio nisio isset. 21节说：“凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人，才能进去。”好，这里告诉我们， Kenapa nak sesio kita dalam ini? 凡称呼主啊主啊的人很多啊。 Pas orang amal sampai amal mana hati dia tamdam. 我们这个在全世界基督教很多都在称呼主啊主啊。 Jadi itu nak takun bakaran anak kita opericang anak hau amal itu punya usaha kita. 但是呢，圣经告诉我们不能都进天国了。 Usaha sesio hau tua kalau makre hau tadi jadi tengok. 什么样的人会进去呢？ Masa mana tamdam mana semua tengok. 就是遵行天父旨意的人。 Itu orang hau tu kalau tu anu kawas. 才可以进去的。 Karena ini semua jadi tengok. 不管做什么任何事情， Anu mana tu punya bayar orang kita 都要遵行天父的旨意哦。 Itu orang ni tahu pun anu kawas. 这里我们看到22节 Mana yang kita itu nanti cuci 到 23节， Ini tu nanti cuci sunset. 这些人都是在为主做圣功的。 Artinya anak tamdam mata ya tu kayak anu kawas. 但是为什么没有办法遵行天父的旨意呢？ Mana apakah tu penuh no kalian anak asal harga paturan. 刚刚我们也谈到了， Misalnya usaha pemerintah 他们所做的 punya ini tebakan nilai. 没有办法跟神同心啊。
做把在好不能搞啊，巴罗做。凭着自己的心来去服侍神，我们呢，按巴罗做，按巴罗带我们好，把带不能搞啊。没有按照主耶稣的心来去做事。做把做人好，不能巴罗做，弄搞什么带因啊？为不同心就不同行啊。在巴罗做什么？在不怎么好看。所以认为他自己所做的是对的。我还等那个怎么办？我们把他们哎种。但是呢，都是靠自己呀。你看这个他都是的，我们按巴罗做。有的是要荣耀自己咯。所以我们看下去。我们看22节。那当日啊，必有许多人对主说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名呢行许多异能吗？”好，我们看到这个地方。奉主耶稣的名传道啊。所以他可能或许是传道人，或是福音小组，或是弟兄姐妹啊。他不是去传福音吗？现在很多人啊，哇，立志啊，他说我有意向，我要到哪里去传福音，到国外去传福音啊。奉你的名赶鬼哦。他也是靠主耶稣，奉主耶稣的名赶鬼的，很有能力的，而且还可以行神迹的。所以看起来很多人啊有恩赐。有传福音的恩赐，赶鬼的恩赐，行许多异能的恩赐。他认为神与他同在，但是他没有想到他有没有与神同在。神虽然让他去做这件事情。有的艺人啊，有时候不是出于神的，或许是出于神，让他行神迹，结果后来他骄傲了。他认为这是我的能力，这个就是我很特别。或许我行我素了，不按照教会的规章细则了，不按教会的制度了，不顺服这个教会的差派，他我行我素了。他不知道教会就好像一体一样，一个肢体一样。基督的身体就是教会嘛。他认为他一个就是教会，他可以独立啊。因为神与我同在。他不知道说他有没有与神同在。就好像说神一定要跟我同在。他不知道呢，他是不是与神同在？就给魔鬼留地步了。所以我们看23节，我明明的告诉他们说了，我从来不认识你们呢。你们这些作恶的人啊，离开我去吧。到最后不能得救的。他没有谦卑遵行神的旨意。所以我们看到圣经里头要我们与神同行的这个恶呢，要跟他同行。能够呢谦卑遵行神的旨意，也能够谦卑遵行主的托付。
Kupur para sa ano tuur ang tunyo sa utol kawas. 哎，主耶稣托付我们了、 Ila utol kawas kita nam. 就好像托付门徒一样。 At ano utol to disi ni 哎 kaya ako. 我们去遵行呢， Turun ni kaya. 因为主耶稣他也是这样写的。 Sa jesa man hati ay te kulong ni ako. 我们跟他同父一恶，就跟他要去遵行啊。 Sa para tay ko para ko ni kay para tay ko kawas. Lagat kita kawas. 首先，我们看马可福音的16章， Naman tinito na marugoten julok 马可福音的16章， Marugoten julok 16章啊15节， julok no julok 15节、16节， julok 马可福音16章15节， Marugoten julok 这就是对外宣道了。 Pagkali paputala kananya hawani senta. 哦，他又对他们说：“你们往普天下去，传福音给万民听。” 16节，信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。哦，这是主耶稣对门徒所托付的一段话。 Utul ko pagkapana niya sa mga tiyan sawaan nila. 今天我们也是成为主耶稣的门徒了。 Sa kita ani niya ano na marati si ay to ni kawas. 所以呢，这里告诉我们说啊，我们要往普天下去传福音。 Pagkapana niya sa mga tinututi si nila pagpaini niya ako na tapon ka kaya ako malusya. 信而受洗的必然得救， Tapos alin asen niya sa kata makitin. 不信的就被定罪了。 Kaya pakas alin ang tanda mapakit no suri. 当我们这样做的时候， Ano hatira ko nga tayaran mo tayo. 我们跟主耶稣是同父一恶 Kita ay mataya siya sa kan ani mataya ko tagodan. 啊，与神同行啊。 Mataya ko kawas ko arumagat. 因为主耶稣在世的时候， Sama siya sa mga pinili sa skaran. 也是为神传天国的福音。 Sa nagitinya yung tunang mga kakarin para siya pinuhukuin. 好，另外对内呢， Okay, arumas di pagkanya pinararuma 我们看马太福音的28章， Yun ang tayo dito na matay ito yung medyo hasyo. 马太福音28章， Matay ito yung medyo hasyo. 28章我们请看20节， Matay ito yung medyo hasyo, medyo set. 马太福音28章20节， Matay ito yung medyo hasyo, medyo set. 28章20节说， Dito na medyo set. 凡我所吩咐你们的， Yang utol na magut, tama na ni. 都教训他们遵守。 Pagkapanaan sa nila ang tuurin mo na swan. 我就常与你们同在， So kata, ilang ka para sa kayo ko, tama na. 直到世界的末了了。 Dahil ni tinito na wari ano tapos ng karayan. 这就是对内啊， Pagkain na kita na mo rarumaan. 主耶稣所吩咐的。 So wala ko niya sama ang 哎， kita 我 na. 们今天能够传扬来去遵守。 Kita kanina ang nahaw di palusang kita tuurin kita kira. 圣经的话都是神所漠视的， O parunong yung sesyo satu tadi umong awas pa na 哎，我们能够去遵守。 tuurin kita ko rarumaan ng 哎 sesyo.，我就常与你们同在呀、 So niya sa mga kako bata pa ito tamanan. 直到世界的末了， Dahil ni tinito na wari ano tinsekay. 这是很清楚的。 Maupit ng kusang sesyo. 我们只要直到世界的末了，直到主耶稣接我们回家，我们都是与神同行的。 Sa dahil nito na sekay na wari ano na hamatay ko rakap yung kahapon na siya samaan. 这是非常重要的了哈。 O katangan kita sa kakaligonan. 那最后一段我们来谈， Siguro ito sa sarang bitay. 与神同行的人， Malatsaye kung yung uragat at tukaw sa nang natamtaw. 哎，在圣经里头有记载几个人呢？ Sa pinilang ng sesyo, masara ka pinatamtaw. 与神同行的人呢？ Malatsaye uragat at tukawas. 我们提出两个， Tusa sa sarang bitay. 第一个， Sa katsay. 第一个人就是以诺与神同行啊。 Si Inog, ano na yung malatsaye tukawas sa nang rumagat. 那个以诺呢，与神同行几年呢？ Si Inog, malatsaye tukawas sa rumagat. Pinay may sarang kya. 圣经说300年了。 So, nung sesyo, tuloy ang suot kung katsaan. 我们看这一段哈， Ano naman ka na sorry, hindi. 我们看创世纪的第5章， So, sige, tayo posyo. 创世纪的第5章。 So, sige, tayo posyo. 22节， Medyo reset. 好，我们
们从21节、22节来看， 21셋, 22셋 naman umita. 我们看到这个以诺65岁的时候就生马土撒拉。 Ulit ni Inog, loko siya ko sa yahaw, jiwaw ay yahaw to si Mato sa Neto Seraan. 当以诺生马土撒拉的时候， Maawat si Inog to si Neto Seraan. 说与神同行300年了， Sa kuno to kawa sa pulaga pira tuwa sa ko metsaan. 并且生儿养女了。 Sa jiwaw aw pakasatan naman yung kuwa nila. 那以诺呢，共活了365岁， Mapulong metan Inog haw sampai ko loko siya kunin. 这24节。 Hindi to nang ni Chuyong Set. 以诺呢，与神同行， Si Inog ano na haw ba sa kuno kawa sa rumakat. 神将他取去， Ara ang kawa sa ori numira. 他就不在世了。 Sa mawa sa nato iti sa sukar. 我们看到以诺他活了365， Sa mananang kita haw ori Inog ano na haw tuwa sa tidak pernah mapura ko lima metaan. 他说300年呢，与神同行。 Tulo sa ko metaan haw marasabay to kawa sa rumakat. 他的生命当中大部分都是怎么样与神同行啊？ O isu ka ori Inog ano na haw tayo po haw marasabay to kawa sa rumakat. 所以神许愿把他接去了。 Sa maura ay mahukay ko kawa sa haw kakuya kawa sa terun nila 好 nila. 我们看到这里所谈到的与神同行300年， Sa mananang iti niya ang marasabay to kawa sa rumakat to tulo sa metaan. 到底以诺他是怎么样与神同行呢？ Sa manay ko si Inog kaya to karasabay mo kawa sa rumakat. 当然，圣经没有很清楚的记载。 Sa sisi haw sa kapi inang putili. 按照当时的世代， Ano harap dengan minta kuya itilay citai. 我相信呢也有很多的诱惑， Sa ada ayay ko ni o mani sa apit ko baru sa ko ni Inog. 但是呢，以诺既然能够分别为圣， Sa si Inog ano kaya mapana apa sa sino na auto ngay atihay. 因为每一个时代都有每一个时代的诱惑， Sa sa citai kata tempat haw irahay ko sa sino na auto na nisubot baru sa ko 它 ni 能 sinja. 够出污泥而不染， Sa asawa haw dia tayo patingay haw sa kapating. 所以与神同行300年。 Saka marasabay sa tuloy ko kawa sa mga tulo ako sa 所以 mesan. 今天我们从以诺的身上可以看到， Sa ano ni kita haw ni tinitira tirong ni temak ni Inog mapana nga. 我们也要分别为圣， Sa kita ni haw mapana kita pa sa sino pa ko kapahay ko atihay. 出污泥而不染， Sa kaya trabaho kita mo tan haw atingay haw sa kapating kita. 这样才能够呢跟以诺一样与神同行啊。 Nala ati ila ko si Inog pa haw marasabay ko kawa sa mga tulo sa 我 mesan. 们看哥林多后书第6章， Dengan tayo tinitira Korinto ko siya haw tayo siya. 哥林多后书第6章。 Korinto ko siya tayo siya. 14节， Chuyong set. 我们看到18节， Ay tunat siya haset. 这里很清楚的告诉我们， Mapi nang itinit pakabanan mo sa 我 isyo 们 kitanan. 要怎么样过着分别为圣的生活。 Sa manang daw kita haw ama ulit din sa karahaw ko niya pasa si Roma to ay atihay. 因为我们跟主耶稣是同父一二的， Sa manang kita haw ma sa ito pagkudan kita haw na siya 我 sama. 们是学主耶稣的样式。 Kita tanong kita haw to pinangan niya 所 sama. 以，我们跟未信者呢，这里告诉我们不能同父一二啊。 Sa kita ay bawan kita haw sa aman kita haw sa na haw tiya sa kapalan siya sama na sa pagkudan haw tiya. 我们看圣经怎么对比呢？ Nanan tao sa manang pasa si Roma no sa isyo haw tiya. 我们看6章的14节， Korinto ko siya loksyo no Chuyong set. 你们和不信的言不相配。 Kamu ya aku saya kami tu kapalan siya sama tukar cat. 不要同父一二。 Mana mana saya kau tu saya tak kodan. 义和不义有什么相交呢？ Sa uya kicin atang raja saya kau kicin ni dia kau kau bisa gani 光明和黑暗有什么相通呢？ Sa tadunga hati pating at mana hana hau dia kau kau tak gani ra. 基督和比列有什么相合呢？ Rati Kristo ada si pilih hana hau mana sa dai sa. 信主的和不信主的有什么相干呢？ Ya, kasi kini siya sama na ato at papas pilih dia sa kung kaka at sa gani ra. 神的殿和偶像有什么相通呢？ Umian no ka sa ato niya samye hana na
因为啊，我们是永生神的殿啊。就如圣经这样说了，我要在你们中间居住，在他们中间来往，我要做他们的神，他们要做我的子民。17节，你们勿要从他们中间出来，以他们分别，不要沾不洁的物。我就收纳你们了。我要做你们的父啊，你们要做我的儿女。这是全能的这主说的。这就是告诉我们了，以诺当时与神同行，也就是能够分别为圣，出污泥而不染。好，另外我们看到以诺呢，信仰啊，能够传后代啊。我们看圣经谈到，我们看创世纪5章22节下半段。好，创世纪呢第5章呢这边我们看到呢，他21节说他生了这个马土撒拉。所以呢，我们看到呢，这个马土撒拉一直到后面呢，都生出虔诚的后代了，还有挪亚。所以我们看到呢，都是虔诚的后代。所以这边所谈到的这个以诺呢，生儿养女。也就是说就是在第5章的22节下半段，能够生出虔诚的后代。所以今天我们同样呢，我们要生出虔诚的后代，也就是把信仰能够传承给下一代。蒙神的喜悦啊！所以我们看圣经我们看那个马拉基书第2章15节，2章15节，2章15节。虽然神有灵的以利亚能造多人，他不是单造一人吗？为何只造一人呢？乃是他愿人得虔诚的后代。所以当谨守你们的心，谁也不可以诡诈呢，待幼年所举的妻。好，这里告诉我们神造人他有能力造很多人一下子造很多人。那么只造一个呢，就是信仰能够传承，生出虔诚的后代。所以以诺呢，生儿养女，把信仰传承。好，第二个人谈到谁呢？与神同行的人是谁呢？也就是挪亚了。我们看圣经他圣经怎么去评你呢？我们看创世纪的第6章。第9节，6章第9节，第9节，挪亚的后代记在下面。挪亚是个义人，
前路啊，安尼好，其实嘛当中，在当时的时代是个完全人。第二个是对那个好嘛结束，对安尼当中，挪亚与神同行啊。前路啊，安尼好嘛在喺度发生发干。所以圣经呢，这里告诉我们，他是个义人、完全人，与神同行。所以些些啲好个前路啊，安尼好，其实嘛当中，后来就说个安尼好，与神同行。嘛在喺度发生发干。所以我们看到挪亚，第一个我们看到挪亚遵行神的吩咐。我们看到这个挪亚啊，能够遵守神的一切吩咐了。所以我们看这个第6章22节。挪亚就这样行，凡神所吩咐的，他都照样行了。所以我们看这个挪亚就是呢，遵照神的吩咐了。所以今天呢，我们也要像挪亚一样，这样我们才会更有福呢。我们知道这个玛利亚很有福，对不对？圣经讲说蒙大恩的玛利亚。但是如果我们遵守了神的吩咐，遵守神的道，这圣经呢，主耶稣说会比玛利亚更有福呢。真的吗？我们看路加福音的11章。路加福音的11章27节。路加福音11章27节。我们看到28节。11章27节。耶稣正说这话的时候，众人中间有一个女人大声说：怀你胎的和乳养你的有福了。28节。耶稣说是，却还不如听神之道而遵守的人有福。玛利亚是蒙大恩的，主耶稣没有不承认，他说是啊，她是蒙大恩的女子啊。但是呢，他说还不如听神之道而遵行的有福了，而遵守的有福啊。挪亚与神同行，因为他遵行神的吩咐。而且挪亚他为什么与神同行？因为呢，挪亚依着信来遵行。所以这个很重要哈。你相信遵行，这个很重要。好，我们最后来看一段。我们看希伯来书11章。希伯来书11章。请看第7节。11章第7节。挪亚因着信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救。因此就定了那世代的罪，
自己也承受那从信而来的义。好，我们看到挪亚因着信， Sa sino ni kita pakasa hin ni Noah. 动了敬畏的心， Sa kita pokok yang baru tu ni lah ci angin. 然后呢，预备了一只方舟， Yang sampai tu lah cerita yang Amina. 然后呢，让他全家得救， Kita makitin urip tu baru rumah ni lah. 定了那个时代的罪了。 Sa kita dapat tengok zombie yang cerita itu dia. 他也承受了因从信而来的义。 Sa kita dapat pakasa hin ni lah yang punya kecil namanya tanggal. 感谢主了哈！ Kan siya din kawas. 圣经记载与神同行的， Sa nung sesya na kaya yung kawas sa rumatan. 都是有福的。 Ada yung kunin sa iwan. 这个以诺呢被神接去， Sa sino pa niya yung kawas. 挪亚得救了， Sa sino wa na mapauli pa urip 而 nila. 且全家得救。 Sa ikaw nila baru rumah nila 这 pagtitingay. 个也就是预表了。 Yung hebunan. 我们与神同行，将来主要接我们回天家。 Sa kira to kita maratay kunin ulapan ang kawas sa siyura ya pagtiting para kani kabalayan. 我们能够全家蒙福啊， Sa kita hangana baru rumah nila mapa jahatay. 都能够呢在方舟里面得救啊， Ini na naman nila masahapon kami na ana magkiting urip. 能够在真耶稣教会里面得救。 Ini sa naman siya sukyo kay magkiting 因 urip. 为真耶稣教会就是末世的方舟， Sa una siya sukyo kay na ipul pa na ako po ni kami na 我们一起来唱诗magsayo sa sambikan kita. 62首。 50 ya putusa. 50 ya putusa.
我们也特别为下午的年末特聚会来祷告。Kawan kita tahu fokus juga kita nak marah untuk交易。求耶稣能够带领。那就不可以说耶稣基督。另外我们也为我们的灵恩布道会来祷告。严斌跟家庭呢，是在9月初呢，这个灵恩布道会。由这个刘斌的传道，还有孔志杰传道过来协助。9月中呢，是和平教会，由潘世明传道和陈恩龙执事来协助。10月份呢，10月初呢是八边教会。10月9号呢是50周年。目前公文是写陈进荣传道跟廖家木执事来协助。所以呢，这几个协助我们的和平牧区的传道执事呢，我们在祷告中呢为他们祷告。也求主耶稣给我们好机会。为主耶稣来做见证。也求主耶稣帮助我们。这段时间能够身体健康。能够有抵抗力来对抗这个疫情。大家同心跪下祷告。